Intambara hagati ya M23 n'igisirikare cya Kongo RDC irakomeje. Hagati ya M23 nayo ikomeje guhishura impamvu ikomeje kuzengereza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe witwaje intwaro wa M23 wahishuye ko wari warasezeranijwe kuzaba uw'ingabo kabuhariwe Special Force Unity mu za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zizwi nka RDC. Byasobanuwe n'umuvugizi w'uyu mutwe Major Ngoma mu itangazo yasohoye asubiza Minisitiri w'Uburayi n'Amahanga Christophe Rutundura washimangiye tariki ya 6 Kamena 2022 mu kiganiro n'abanyamakuru ko nta mishyikirano nawo izongera kubaha.